dushimye neza yawe n'urukundo rwawe watugiriye tugushimiye ku mwanya mwiza tuvuyemo kuramya no guhimbaza. Thank you for an amazing time of praise and worship. Tugushimiye n'umwanya mwiza tuvuyemo gusangira nawe. An amazing time of the Holy Communion. Rero mwami tugiye kumva ijambo ryawe. Father, we're going to hear your word. Turasaba kugira ngo uzubane natwe muri byose. We ask you that you be with us throughout it all. Twebwe ugiye kudukoresha. You are going to use us. Ariko ni wowe ugiye kuvugana n'ubwoko bwawe muri uyu mwanya. As a vessel, and you're going to speak to your people today. Tuguhaye kaze muri byose. We welcome you in all. Tugukomera amashi tubigushimira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Turashima Imana iduhaye igitondo ciza cy'umugisha. We praise God for such a blessing morning that God had blessed us with. Igitondo cy'ukwezi kwa 10. A morning of October 2025. No umugisha udasanzwe. It is a huge blessing. Kuba uri muri iki gitondo nanjye kuba nkirimo. That I'm part of this morning and you are also part of this wonderful morning. Iyo Mana yatugiriye neza munyemerere tuyikomera amashi kuko niyo yabikoze. Let us appreciate God for he was the one who was able to do it. Turashimira ubuyobozi bw'itorero buduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. We appreciate the leadership of the church for having entrusted us to serve and preach the word of God. Bishop nabo bakorana. Bishop and the team. Munyemerere nabo tubakomera amashi. Let us appreciate them as well. Dusome ijambo ry'Imana tuganira muri uyu mwanya dufite munini. The word of God in this wonderful time that we are blessed with. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo. We're going to read the book of Matthew. Igice cya 7 umurongo waho wa 7. Chapter 7 verses 7. Haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Seek and you shall find, knock and it shall be opened, ask and it shall be given to you. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo Amasengesho Imana YISANGAMO. We are going to read to share the word together with a title that says the prayer or the intercession that involves God. Changa amasengesho Imana ifitemo inyungu. Or the prayers that are profitable to God. Aya magambo ni Yesu ubwe wayivugiye. These are the words spoken by Jesus himself. Yabwiraga abigishwa be arababwira ngo musabe muzahabwa. Speaking to his disciples saying, ask and it shall be given unto you. Kabiri mugire ubushake bwo gusaba. And secondly say desire to ask. Icya gatatu mukomange muzakingurirwa. And the third he said knock and it shall be opened. Iki gitondo cy'ukwezi kwa 10. This morning of October. Ntabwo ari abigishwa iri jambo ririmo ribwirwa ni ngewe nawe. These words are not being spoken to the disciples of Jesus but rather to you and me. Kandi ndahamya neza ko guhera mu kwa mbere tugeze mu kwezi kwa 10 hari ibintu byinshi twagiye dusaba Imana ariko Imana itarakora. Ariko ijambo ryongeye kudusubizamwe intege ngo wirambirwa saba, wirambirwa shaka, wirambirwa komanga. Imana yiteguye kukumva kandi yiteguye gusubiza ibirenze ibyo uri muyisaba. From January up to today we've been asking God and there are some prayers that have not been fulfilled. But today God is encouraging us that seek that you shall find, ask and you shall be given. Let us continue asking in the presence of God and we shall receive what we have asked for. Niba hari ikintu kigoye mu buzima no gusaba. If it is something very difficult in life is asking. Waba ufite inshuti magara. Even though you have a best friend, mubyumva kimwe, he's very close to you. Iyo uhuye n'ikibazo runaka ukeneye kumusaba amafaranga. When you encounter a problem that needs financial assistance, wafata telefone ngo mubwire ngo ndashaka aya mafaranga. You can't just take your phone and ask for a certain money. Ujya ushaka protocole ubivugamo kugira ngo abashe kukumva neza cya kibazo ubashije kumugezaho agikemure cyangwa akubwire ngo ntibishobotse ariko no kuri nyari ifite ubushake bwo kubigukorera. Sometimes you have to undergo a certain protocol to ask for the money because they will decline you, say they have the will to do it but unfortunately they can't be able to help. Yes, arimo aratubwira ngo nimusabe torero rya FOURSQUARE bantu
gukurikira tugeze mu kwezi dusigaje amezi 3 hari ibyo uri mubwira Imana ariko wikika intege subizwamo imbaraga shaka Imana komangira Imana bwira Imana Isirayeli yiteguye kumva no gukora ibyo uri muyibwira ariko hari uruhare rwawe. We are in the month of October and I'm here to tell you continue asking. Ask God because He's ready to do what He has to do. Things have not been working out for you, but do not be weary. Continue asking. God is there and He's going to answer your prayers. Muzingene gusaba akazi bigoye. You can imagine how looking for a job is difficult. Bajya bagusaba amademande. They will ask you for different demands. Bakagusaba experience utaranakora. They'll ask you for working experience. Bakagusaba amadiplome atandukanye. Different diplomas and skills. Ariko intego yawe ubushaka akazi. But the motive behind that is that you need employment. Kandi tujya tubikora tukabigeraho. And sometimes we undergo through all those processes and acquire the job. Ese no gusaba visa. Is it asking for a visa? Uziko ambasade y'Abanyamerika iri Kacyiru. The US embassy in Kacyiru. Bidahagije kugira ngo ufite passport y'u Rwanda yemewe uje muri ambasade uje gusaba visa. It is not acceptable to just hold a Rwandan passport for you to obtain a visa. Bajya bagusaba bank statement. They will ask for a bank statement from you. Bakagusaba ubutumire bwaho ushaka kuja nimba ari inama cyangwa niba ari ugusurana. They will ask for an invitation of why you're going in that place. Bakagusaba no kugira ngo application uyuzuze neza ntiyagire ikosa na rimwe rigaragara muri application yaba imyaka yawe yaba icyo ugiye gukora. Bajya bashaka ngo buri kimwe cyose ucitondere hanyuma usabe visa nabo bayikwemerere. And they always require to properly fill in the application form so that you can be able to be given a visa. Ibyo ni ibya hano mu isi. That is what's happening here in the world. Nimba ibya hano mu isi So tubigirira protocol kandi bigakunda. If we have protocol for the things of the world and they work out well, mugira ngo ibyo mu ijuru nibyo dupfa gusaba Imana igahita yumva igasubiza. so do you think us asking God, He's going to just answer us right away? Oya. No, Oya kabisa. that is not how it works. Nimusabe murahabwa. He says, ask and you shall be given. Ariko se ngewe ugiye gusaba ko ndasaba ameze gute? But in me asking now, how am I asking for things? Nimba muri ubu buzima hari aho binyura kugira ngo ngere ku cyo nshaka. If in this world we have procedures for me to acquire what I need, hanyuma kuri data wa twese udukunda to our Heavenly Father who loves us so ngomba dearly, kugenda gutyo gusa nkajya kumubwira ngo data nkeneye urubyaro, data nkeneye akazi, data nkeneye umugabo. do I just walk up to Him and start asking for my request, or do I undergo certain procedures as well? Ntibishoboka. It doesn't work like that. Wari uzi ko niyo amafaranga yawe ari kuri momo iyo utakurikije amabwiriza ya MTN ujya uyabura kandi uyafite muri phone. We have our Momo transactions. If you do not follow the procedures, you will not receive the money, yet the money belongs to you. Amafaranga urayafite. You have the money, Umubare w'ibanga urawuzi. you know the passcode, Ariko wibeshe ukoze 8 ukurikijeho akanyenyeri 2 bijya biyoba bakakubwira ngo ayo mafaranga ntushoboye kuyabona kandi arayawe ari no muri telefone. so if you do not go by the procedure, sometimes you'll not be able to receive the money, yet the money belongs to you. Mwumve ikintu nyashatse kubabwira muri iki gitondo. Iyi data wa twese idukunda yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo tugiye kumusaba ajya arebana ajya avugana Imana igivugana n'umutima ntabwo igivugana n'aka kanwa cyangwa uru rurimi. So when we're going before our Heavenly Father who gave His only begotten Son Jesus Christ to die for our sins, when we go before Him, we do not just speak to Him with a physical appearance, but rather He speaks to the heart. Nukuvuga mu yandi magambo Imana igireba umutima uje kuyisaba. God will look at the heart that comes to ask. Hanyuma ikareba ko uwo mutima wujuje ibisabwa. Will look if the heart is in a full condition. Hanyuma ijuru rikakwemerera kwatuza akanwa n'ururimi ukavuga ngo data keneye kino ABC D. According to the state of your heart, now the heaven will allow you for the request that you are bringing before Him.
mu yandi magambo Imana irashaka kugira ngo umutima ugiye kuyisaba uba ari umutima wejejwe imbere y'Imana. In other words, when your heart is going before God, it needs to be a purified heart before the presence of God. Ntabwo kumenya gutondekanya amagambo kuko rimwe na rimwe hari igihe tujya twibesha ngo ari kuriya muntu azi gusenga ngo azi kuvuga ibi nibi. Uzi ko hari abantu bazi kuvuga niba bazi kuvuga ibironda mu mvugo ya Kongo hano sinzi uko babyita. Bazi kuvuga ibironda agakurikiranya ibintu akaba yovuga iminota 20 arimo avuga ikintu kitarangira. Hari abantu babrose uburyo bwo gusaba Imana bakajya bavuga twavyumvisha aya matwi tukagira ngo barimo barabivuga neza, ariko Imana yareba umutima urimo kuyisaba yikavuga ngo mbega umuntu uri mutubusa we, mbega umuntu umwanya wiwe nukuri ubaye imfabusa imbere yaje. Imana We have people who are very eloquent. They know how to speak. They know how to align words perfectly. But when God looks at their heart, it is not in a perfect condition to be able to receive what God is going to give them. Ubundi gusaba no gusenga. In other words, asking is prayer. Iyo dusenga tuba turi gusaba. When we are praying, we are asking. Iyo mbwira Imana ngo Mana nkorera iki nukuvuga ngo mu bushobozi bwanje simfite ububasha bwo kubona cya kintu kubera ko ntabufite, ndimo ndasaba Imana nyibwira ngo nkorera iki kandi ndayisabira mu masengesho. We ask for God through prayer. So when we tell God, do this for me, do that for me, it means I'm not able to do it for myself. So we go through prayer for God to hear our asking requests. Ubundi gusenga bimeze nka kwa kundi aba bacuruzi tuzi bakomeye bajya baodaringa. Umuntu ashobora kuba ari hano mu Rwanda ukaodaringa ibintu biri mu Bushinwa bikaza bikagusanga hano ugahurira navyo majerwa. Ubundi gusenga kumutima uciye bugufi Imana yishimira nukodaringa mu ijuru. A prayer full of a humility heart, a heart that is humble. It is in a way of these great business people place an order from China and the order will come for them. So with a humility, with a humble heart, you place your order in heaven and wait patiently for God to answer your prayer. Iki gitondo Imana irimo iratubwira musabe nimureke kugira intege zo gusaba mukuremo ubunebwe nimba biriya bindi byose tujya tubishiramo imbaraga tukabibona. Mwumva ko gusenga dusaba Imana ari byo tugomba kuza miguru ntege ntibikabeho. God is telling us this morning that let us put laziness aside and ask God for what we want to receive. If you can be able to apply all the strength in doing things of this world, why is it that you become lazy when it comes to asking God to do things for you? Reka nkwibutse ko nimba waje muri aya materaniro y'itariki 5 z'ukwezi kwa 10 waje kuodaringa mu ijuru, waje gukora order, waje kuodaringa ibyo ushaka kw'Imana igukorera muri aya mezi 3 asigaye. Nugera hano gaceceka you have come on this 5th of October here in church to place your order in heaven for God to give you all that you're requiring for. So if you come in the presence of God and you keep your mouth shut, that is up to you. If you have come in the presence of God, you need to open up your mouth and ask, for God will give you what you've asked for. If prayer is like placing an order, kandi tuzi neza ko umuntu ashobora gukora commande kubera ikoranabuhanga rimaze kugera kure bikagusanga aho uri kandi ukabyizera bigakunda. Nidukomanda mu ijuru kwa data wa twese wa wundi uzutegeka byose bikaba ntazabiduha. If we are able to trust the people of this world, give them our money and wait for an order to find us while we have put faith in them, how much more will, if we put our faith in God, He's going to bless us with all the prayer requests that we have demanded Him. Niba todaringa buriya umuntu agiye kodaringa aodaringa agaragaza neza ko afite ubushobozi bwo kwishura bya bindi aodarinze. When you're going to place an order, you have to be financially able to support the kind of orders that you've made. Kandi nuja kodaringa ntabwo upfa
kohereza gusa ngo uvuge ngo ndashaka unyohereza ibi bicuruzwa. Uzi ukora detaye ukavuga ngo ndashaka umuceri w'umutanzania nimero ya mbere, kandi nawe ni umutanzania ariko ushobora kubugira amazina k'10 nutavuga ushaka. Iyi Mana nyamenye neza ko ibintu bike ijya iduhitiramo tutagira uburenganzira. Ni ubuzima, naho tuvukira, ni ababyeyi, ni iri zuba, ni imvura. Ibyo ngibyo nta mahitamo mbigiramo, nawe ntayugiramo. Ariko ibindi byose bisigaye ugiye kureba ibyo ngibyo bishobora kuba ari nka 40%, 60%. Ni uburenganzira bwawe bwo gutanga oda mu ijuru rikabimanura rikabiguha. When you're placing an order in this world, you have to give details of what you want. You say, I want a Tanzanian rice, first quality in this shape. So the same applies to when we're asking to God for what we want. We need to put details of what we want, because once we give details, God is going to give us the way we've asked it for. We are all Rwandan. Sometimes we attend weddings. Mujya mubona iyo twitwaje umukwe mukuru utazi kubikora neza ko tudepansa inzoga zirenze izo twakagombye gukoresha mu gusaba umugeni. Kubera iki? Gusaba umugeni mu muco wa Kinyarwanda hari protokole igomba kubahirizwa. Iyo utayubahirije umugeni bamukwima. When you have not abidden by the procedures of our traditional wedding, sometimes they might not even give you the bridegroom. So we have to go by the rules of what's been required so that we can obtain our bridegroom. Kera byabagaho hari igihe wasabaga umugeni nabi bakagusubiza bakavuga ngo ntiwabivuze neza. Muzabirebe n'ubu abakobwa bacu n'abahungu bacu nibo bajya batuzanira ibyo tugenderaho. Ariko iyo tugeze mu mwanya wo gusaba hari protokole, hari amahame batagomba kurenza. Iyo mutayakurikije baza bamubwira ngo hari ibyo wibagiwe, bakaja kuja kuzana izindi nzoga zo kugira ngo ya mahame y'umuco akurikizwe umugeni tumutange neza. So when we are in a dowry in the morning weddings of our culture, there are certain procedures that we need to abide. Sometimes when you've forgotten something, they always give you time to go back and sort it out so that things can be aligned properly and in order. Imana iduhaye uburenganzira bwo gusaba muri iki gitondo. The Lord has blessed. Nimba waje muri aya materaniro ufite uburenganzira na access ku Mana yawe yo kugira icyo uyisaba, Imana nayo ikagiguha. The Lord this morning has reminded us that we need to ask. So if you have come in this service, you have to know that you have access and all ways to ask for what you want, and God is willing to give it to you. Usenga no kodaringa. Prayer is like placing an order. Hanyuma twishuza iki? Iyo odarinze ko bagusaba kwishura niki twishuza mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri. Iyo hari ibyo ntumije ngomba gutanga amafaranga hanyuma bya bintu bikangeraho. Aho ni mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umwuka nabwo tuodaringisha amasengesho hanyuma kashe twishura no kwizera. So in this world, when we place an order, we always have to pay a certain amount that is equivalent to the certain prayers that we've asked. So in this world, that's how it works. When it comes to the spiritual realm, our placing order is a prayer, and our cash that we pay with is faith that we stick with. udafite cash bizoza bisubireyo. Ariko odaringa wamaze gutanga cash uzabibona mu gihe gikwiye. Bishobora gutwara amezi 2, bigatwara imyaka 20, bigatwara 15, ariko kubera ko wujuje ibyo kodaringa nukuri bijya bikugeraho. So when you place your order and you pay the money equivalent to your order, without a doubt the order is going to come to you. It might take months, it might take years, but assure you that the order will come accordingly. These chairs that we're sitting on today, we ordered for it for 2 months. Placed the order and paid. Chose the colors that we wanted. Chose the type of chairs that we wanted. After 2 months, we found them in Majerwa when we were going to receive it.
kunda gusenga kuko amasengesho nirwo rufunguzo ruzafungura ibyawe byose ukeneye muri ubu buzima. Love prayer because prayer will unlock all the things that you need in this life. Hari abantu bajya bashaka kubaho mu isi nk'abari mu ijuru, ni ukuri ntibizakunda. Tukiri hano mu isi tuzokenera kwambara, kurya, kwigisha abana, gutravolinga, tukaja hanze tukagaruka. Muri ubu buzima turabikeneye. Nutabisaba uzoba usa nkaho uri mubwira Imana ngo iyi si ndayirambiwe, njyana iwabo wa twese nje kuruhuka ntegereze ikamba ry'abera. While we are still in this world, there are basic needs that we need on a daily basis. We need our students to go to school. We need to put on good clothes. We need to travel. So if you do not ask for that, in other words, you're saying, God, I'm tired of this life. Take me to be with you in heaven. Ni Musabe, Muzahabwa. Ask and you will receive. Kandi ntubishire mu nzage, ubishire none usabe itariki 5 z'ukwa 10. Komanda, tanga komande. Ubwira Imana ngo Mana we, keneye ubuzima, keneye gusoza uyu mwaka amahoro, keneye gushingira, keneye ingendo, keneye umugabo, keneye umugore. Ubivuge muri detaye. Be detailed in asking for God and don't ask for something in the future. Command it right now and place your order today. Say, I want to travel. I want a husband. I want a wedding. I want children. Command and place your order today and it shall be given unto you. Hanyuma kashi uzuze kwizera mu buzima bwawe. And the currency is going to be faith. Put faith in God. Bibiri gitubwira ngo nukuri ntibishoboka utizera ko yanezeza Imana. The Bible tells us that it is impossible to please God if you don't have faith. Tanga komande, uvuga, usaba, usenga. Place your order as you're asking and praying. Ariko kashi bigusingiriza kwizera. But let your currency be your faith in the Lord. Iyo usoma muri Bibiliya, when we read the Bible, Abami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 4. The book of 1 Kings chapter 3 verses 4. Ariko nkunda Bibiliya, iyo usoma Bibiliya uzugenda uva kuri esikariye imwe utera iyindi esikariye mu buryo bwo kwizera no kwakira ibyo ushaka ko Imana igukorera bituruka mu ijambo ry'Imana. When you read the Bible, it escalates you from one level to another in putting your faith in God. Bibiliya itubwira umugabo wagiye gusaba Imana. The Bible talks of a man who went to ask to God. The father had left the kingdom, who was David. And the son Solomon was going to take on the throne of his father. When he looked at the people he was going to lead, and he said he was not going to be able to manage the people. Aravuga ngo nimba Imana ari data wa twese. He told himself, if God is the father of all people, Papa yashoboye bano banyesirayeli kubera gusenga. My father was able to rule the Israelites because of prayer. Yewe niki shobora gukora kugira ngo ubu bwoko bwa Isirayeli nzobashe kubuyobora neza. What can I do so I can be able to lead these people of God? Whatever you are unable to do, extend it in prayer before God. Even those that you're good at, first pray for it before doing it. Salomo ngo afata igihumbi azamuka umusozi ngo ajya ku kanunga karusha utundi tununga twose ubwiza. Solomon went up to the highest mountain. And when he reached there, he knelt down and offered the sacrifices, 1,000 of them that he had brought. We have all the right to ask. And the God is able to do all that we need. But it is 89% my duty so that I will be able to receive what I'm asking for. He offered them sacrifices and then he laid his bed and slept.
Because of the offerings that the Solomon had sacrificed when he was sleeping. No kugaragariza Imana ko Mana ubu buyobozi ushize imbere ntari kumwe nawe nguje imbere sinshobora kuyobora abana b'Abanyesirayeli. After dedicating his prayer to God and saying that I cannot be able to lead these Israelites, please pray for Imana me. igireba mu mutima ireba intego yahagurukije Salomo kujya ku musozi ajyana n'ibitambo kugira ngo abwire Imana ngo Mana we 2025 sinshobora kuyisoza tutari kumwe nawe. God looked at the heart of Solomon that took him from his household to a prayer mountain just to pray and say, God, in this 2025, I cannot be able to do it without you. Come and lead me. Imana itegereje determination yawe kugira ngo ujye uyibwira ngo Mana we nukuri sinshoboye kurerera bano bahungu n'abakobwa muri uyu mujyi muri iki gisagara kuri izi za WhatsApp n'ibindi ariko nonje imbere ukanshoboza kubarera nukuri tuzabigeraho. God awaits for your determination to come before his face and say, God, you gave me children, but I cannot be able to raise them properly in this world that is becoming so evil. So God, be with me and go before me. Tujya dushaka ngo Imana idushakira abafiance. We want God to look for idutwerere our fiancés and give us all the money that we need. ituzanira abadutahira ubukwe. That we need, God will bring the people to attend our weddings. Urubyaro. That God will give us our hanyuma children. igende yinjira no mu rugo rwacu ijye imenya uko turya nuko twambara nuko turera abana. And God will come in our household and help us raise and nurture those children. Iyo nsomye Bibiliya nukuri abantu benshi Yesu yakoreye ibitangaza yarababazaga ngo ese murashaka ngo mbagirire gute. Yigeze aza ngo ababwire ngo iki kibazo cyawe kirakemutse keretse umuntu umwe yasanze ku kidendeza maze 38 niwe yabwiye ngo ese hano uhamaze igihe kingani atangira kumuha yumva umuntu karatangira kuzana amazimwe ngo abantu singira abantu ikidendeze cyihindurije abandi bantanga none 38 iruzuye mba hano mba mu bisubizo ariko ntaragera ku bisubizo. Yesu abona ntari tayari aramubwira ngo haguruka ikorere uburiri bwawe wigendere nuwo wenyine. The only man that Jesus found at the well and said, why are you here? He said, I couldn't have people to throw me into the well for 38 years. He was the only person that God found or Jesus found and solved this problem right away. But when we read the Bible, it tells us God has to ask you, what do you want me to do for you? Ibyo dukeneye byose 80% ni twebwe tubifitemo uruhare hanyuma Imana ibisigaye ikabisohoza. Whatever we need, 80% it is our duty to ask, and then God will fulfill what we want. Maombi ya imani, maombi Mungu anajibu. Maombi, maombi ya imani, maombi Mungu anajibu. Ozamurira Imana icyubahiro. Can you raise your hand? Hallelujah! Hallelujah! Imana igisubiza amasengesho y'umuntu ufite kwizera. God answers prayers of a faithful, a man with faith. Mamana alipanda Shilo. Yagiye gukora iki? Maombi ya imani. Maombi. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anajibu. Maombi. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anajibu. Maombi. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anajibu. Maombi. Maombi ya imani. Imana igiye yumva isengesho rifite kwizera. Maombi. Maombi ya imani. Maombi. Hallelujah! Ese kwizera kwawe kugeze he? How far is your faith? Kuri musaba Imana ujye urisaba ufite kwizera. You're asking God, but do you have faith?
ndagusabira muri iki gitondo ongera kwizera. I am asking you this morning, increase your faith. Amana Alipana silo, ili yaombe. Ai, alipana silo, ili yaombe. Mungu ampe mtoto. Ulipata kamwe, wala waepuka. Maombi, maombi ya imani. Maombi ya imani. Ana Bibiliya izimbwira ngo The Bible uko speaks of umwaka Anna. watahaga That as years passed by, we n'umugabo we Elukana Anna and her husband na mukeba we Penina and the n'abana b'abahungu n'abakobwa ba Penina children of Peninnah, bahoraga bazamuka umusozi ngo baja gutambira Imana ibitambo. they would all go up a mountain to offer sacrifices to God. Ariko Ana akazamuka umusozi agiye kubwira Imana ngo Mana ndashaka umwana icyakabiri w'umuhungu kugira ngo Penina ntakaza kunyishima hejuru. Anna would climb the mountain with a determining prayer, saying that I need a child who is a boy so that Peninnah would not step on my foot. Icyambere amenye yuko agomba kuja kubwira Imana ishiro. Hano turi ni ishiro twaje kubwira Imana. She acknowledged that she needed to go to Shiloh to speak to God. This place is our Shiloh. Icyakabiri amenye gukura ibyifuzo cyangwa icyifuzo Kigali mu bindi byifuzo byose afite. Arayibwira ngo Mana nje hano ishiro keneye umwana w'umuhungu apana umukobwa. So Anna went before God with a prayer that was detailed, said I needed a child who is not a girl but a boy. Kubera ko yarashaka umuhungu. Why did he need a boy? Nukubera ko mu Banyesirayeli iyo wabyaraga umukobwa ntibamubaraga nk'umwana. Because in the Israelites, when you gave birth to a girl, she was not considered a child. Niyo mpamvu iyo Yesu yagaburiraga abantu baravugaga ngo yagaburiye abagabo 5,000 abagore n'abana ntibababare. Nukuvuga ngo mu gihe cya kera abagore ntibabarwaga. Ana ngo aje kubire baravuga ngo ninta determine icyo nshaka imbere y'Imana. Imana yoja kumpa ubushake bwayo ikampa umwana w'umukobwa n'ubundi muri Isirayeli ngasa nk'utarabyaye keneye umwana w'umuhungu. So during the old time back in Israelites, the women were not valued. That's why the Bible tells us that Jesus fed 5,000 men, excluding mothers and children. So when Anna saw that, she prayed a prayer asking for a boy, because had she given birth to a girl, it would have not been valuable. Ni Musabe Muzahabwa. Ask and you shall receive. Ni mushiremo ubushake muzabibona. Be determined and you shall receive Ni it. mutera intambwe mugera ishiro mukomangira Imana izabibaha. Take a step, go to Shiloh, knock onto the door of God, and He's going to open for you. Ana yari yakoze bibiri. Yagiye ishiro. Anna did two things. She went to Shiloh. Amenya no kubivuga neza umuhungu. She was able to describe her prayer requests, asking for a boy. Ariko yibagirwa gusenga isengesho Imana nayo yisangamo. Aravuga ngo nkeneye umwana akagasuzuguro ka Penina ndakarambiwe. But she forgot to ask a prayer where God is involved, because her prayer request was circulating around herself. Maombi ya imani. Maombi. Yes. Mungu anajibu. Maombi. Maombi ya imani. Maombi. Ujya usenga ufite kwizera. Kwizera. Ni ibiganza bijya bidusingiriza ibyo dukeneye. Maombi. Mungu anajibu. Iyo usomye Bibiliya When you read the Bible, muri Samuel wa mbere igice cya mbere In 1 ku murongo ngira ngo Samuel ni wa chapter 20 niba nyibutse neza. verses 20, Bibiliya ivuga ngo Ana buri gihe nukuvuga ngo inshuro nyinshi yari evye ishiro akivuga mu izina akavuga ngo n'umwana w'umuhungu, ariko Imana igaceceka. Ariko umunsi umwe yasobanukiwe amenya neza ko ijuru rikeneye abakozi b'Imana. Yahinduye isengesho abwira Imana ngo Mana nuramuka wumvishije gusaba kwanje, nuramuka wumvishije ibyo senga ukanyuzamo umwana w'umuhungu, icyo nzakora ni ukumwonsa
niba ari imyaka 2 niba ari 3 hanyuma muzane mu nzu yawe kuko nyamaze kumenya neza ko bene Eli barimo baritwara nabi ku gicaniro keneye ngo unyuzemo umwana uzagukorera. Hallelujah. When Anna went back and forth to Shiloh with the same prayer request that was well detailed, but it didn't involve the will of God. So this morning she wakes up to acknowledge that God's will was not in her prayer. So she went back to the prayer place and said, God, let me give birth to a baby that is going to serve you. In other words, she changed the way she was praying and involved the prayer and will of God in her prayers. Ariko turabanyamugisha twebwe tugeze mu kwezi kwa 10. We are blessed people. We have come all the way to October this year. Turabanyamahirwe ubundi uramutse ubitahuye neza ntabwo wakongera gusengera amaviza n'inzu n'imodoka n'imyambaro wosengera amagara mazima kubera ko umuntu ufite ubuzima buzima azasorezwaho n'amasezerano y'Imana yamuvuzeho. We are so blessed that we are able to make it to October this year. In other words, you shouldn't be praying for your visas, your access to education and all that. You should ask for a healthy body, because with a healthy body, God will use everything around you to achieve everything that you need in your life. We have come to Shiloh. Ask God what you want. Twageze mu marembo Imana igitega amatwi ikumva icyo tuyibwira n'umutima uyiciriye bugufi ikaduheza ibihwanye nibidukwiriye mu gihe cyayo. We are the gates of heaven where God listens to our prayers and fulfills the desires of our hearts. Ikibabaje abantu benshi bageraho Imana ikorera bakarangara abandi bagafata ibisubizo abandi barangaye batazi iyo bari kandi barishira. The grieving part is that people make it to Shiloh, but they're distracted with different things. People are receiving their answered prayers, but other people are so distracted, they can't see that they're at Shiloh. God gave Anna a child, a boy called Samuel, because she acknowledged what she was praying for, uttered it out in the names of what she wanted. But we always go to before God and say, you know all that I need, God. And you keep praying and saying, let your will over my life dwell. Do you know that tribulations can come in God's favor for you? Duhisemo ubushake bw'Imana utabyivugiye ngo ndashaka ikiniki Imana ikaguhitiramo ibigushaririye n'amahitamo y'isengesho ryawe. Sometimes the kind of prayer that you pray will cause God's will to happen over your life. So if you do not describe what you need, anything will come to your way. Ariko igitondo nokuri ongera ubwire Imana ya Isirayeli igutije ubuzima yakugejeje mu materaniro ngo Mana ndashaka visa y'Abanyamerika uvuge nimba ari ya Amerika ntukajye utanda ngo igihugu cyose bazomba bivuge muri detail. Niba ari umwana ndashaka umuhungu niba ari umugabo ndashaka umuremure cyangwa umugufi ubyivugire n'akanwa kawe. So this morning, if you have come before God, I want you to be detailed. If you are looking for a visa, say, I want a visa of the United States. Or if I want a visa of a certain country. If you want a baby, say you want a boy or a girl. If you want a husband, say you want a tall one or a short one. I want you to utter it out today in faith, and it is going to come to pass. Impamvu Imana igishaka ko tubivuga muri detail no kugira ngo nibisohora hagaragara icyubahiro cyayo ntihagaragara icyubahiro cyacu. The reason as to why God wants it to happen, it is that the way you prayed for it, it is that once it happens, the glory will be returned to God, not yourself. When Solomon reached to the mountain, offered burnt sacrifices, and it brought joy to God's heart. In that night, the Lord appeared in his dreams and said, awaken so we can speak. And he asked him, what would you like me to give you? You've brought 1,000 burnt offerings. You've climbed to the tallest mountain. You came and said you wanted to be able to lead the people of Israel.
tuvugane nk'umubyeyi n'umwana urashaka ngo ngukorere iki? So let us speak together like a parent and a child. What would you like me to give you? Salomo asubiza Imana igisubizo kimwe cyajemo ibisubizo byiwe byose yari akeneye mu buzima. Solomon answered one answer that came with all the solutions that he needed in his life. Wari uzi ko hari icyifuzo kimwe ushobora guhagararaho kigakingura imiryango yose y'ubuzima bwawe? Do you know there is one prayer request you can stand on that can open all the other gates of your life? Abwira Imana ngo Mana ndagusaba ubwenge kugira ngo nzambasha gucira abanyesirayeli imanza zitabera. Nico cyifuzo cyanzanye. And he said, "Oh Lord, give me wisdom so that I can be able to rule the people of Israel that you have given me to rule." Imana imusubirishamo nka kwa kundi ujya ubona iyo bakubise igitego bakizana muri roranti ukongera ukakibona neza uko bakizanye nuko isubiza muri roranti ijambo Salomo yavuze. Iramubwira ngo Salomo we ongera uvuge mzumve ndima kuko iki cyifuzo mubabayeho n'abazobaho n'abazaza nta urasaba bene iki cyifuzo. God asked Solomon to repeat again the request that he had asked God. He said, in the people that were happening or the people to come, nobody has asked this kind of prayer request. Keneye ubwenge bwo kubasha gucira abanyesirayeli imanza nziza ntabarenganya, ntawe ndenganya, ntawe nyuriye ku ruhande, ntawe ngire ikimenyane, umpa ubwenge njya mbasha guca imanza neza. Nico cyifuzo cyanzanye. So Solomon said, so give me wisdom. I need to rule your people with justice, to know the difference between good and evil. Imana iramubwira ngo nukuri ndirahiriye kuba unsabye icyifuzo kimwe ngo nguheze ubwenge ubukire ndabuguhaye. God said, now because you've asked for wisdom, I am going to give you riches. Icyubahiro ndakiguhaye. I'm going to give you honor. Gutsindishirizwa abanzi bawe muri urugendo utangiye nabyo ndabiguhaye. And I'm giving you victory in this journey that you've just We begun. utahereye ku banzi baso. You did not start with your father's Uvuge ngo enemies. Papa Dawudi yagiraga abanzi benshi none kubera ko ngiye ku bwami bariya bose nije baje kurwanya bahereho Mana ubice. Ibyo ntiwabirebye ntureba icyubahiro ntureba abanzi usabye ubwenge kandi ubwenge bwo kugira gute guca imanza neza. Nyababwiye ngo ndababwira amasengesho dusenga ujye usenga urebe ko ibyo urimo gusengera Imana ibifitemo inyungu. I started off saying that look at the kind of prayers that you are praying if God is profitable in those prayers. So Solomon did not ask God to finish off the father's enemy that were in that kingdom. He did not ask for honor and glory, but rather he asked for wisdom. So choose wisely in your prayer requests. Musabe muzahabwa. Ask and you shall receive. Hanyuma mutere intambwe mu bushake muzabibona. And take a step in faith, you shall receive. Mudodorera Imana muzakingurirwa. Knock unto the door of heaven and it shall be opened unto you. Mureke tureke kwibwira ko ibintu byose Imana izabikora. Hari ibyo izakoranya babwiye tutazagira mu ruhare ariko hari ibindi tuzayifasha gukora kugira ngo nibikoreka icyubahiro kizakibica Imana ya Isirayeli gusa. There are certain things that we cannot have control over, but for those things that we are able to have control over, let us collaborate with God so that we can receive that we are asking for. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anajibu maombi. Maombi ya imani. Mungu anajibu maombi. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anajibu maombi. Maombi ya imani. Maombi. Musabe muzahabwa. Ask and you shall receive. Nimukomange muzakingurirwa. Knock and it shall be opened. Nimushake muzabona. Seek and you shall find. Kandi ibyo dusaba byose Imana ibi bifitemo inyungu 100%. And whatever we ask, let it be profitable to God. Nibyo yasabye Imana yabibonyemo inyungu kubera ko yari ikeneye umutambyi ku gicaniro.
Anna changed her prayer request and it was profitable to God because God needed a servant to serve. salomo ibyo yasabye imana byose imana yari ikeneye umuntu w'inyangamugayo ubasha gucira abanyesirayeli imanza zitabera. Solomon was a man of integrity because he asked for wisdom so that he could rule over the people with justice. Iyo usabye neza When you ask well, ubona umusaruro mwiza uvuye muri komande watanze mu ijuru. you harvest well from the command you have given to heaven. Ariko nanone iyo ugize amahitamo yo ku gishiro ntuvuge ibyo ushaka ugategereza ngo imana izabikuvugire, nanone imana igusubiza bihwanye n'amahitamo yawe And wahisemo. if you have an opportunity to go to Shiloh and you just decide not to ask for what you want in details, God will give you everything that He needs to give you, but He will not be complying with what you wanted. Wari uzi ko n'igihe twagize amahitamo mabi yo gusaba nabi imana itureka ikadusubiza ibyo twayisabye. Sometimes we have different prayer requests and God will leave us and answer us those kind of prayers that we have asked for. Iyo usomye Mariko igice cya 6 When you read Mark chapter 6, umurongo wa 17 verses 17, Bibiliya igitubwira amakuru the Bible speaks of the news umwami wari umunyacubahiro ukomeye. of a man who was an honored man. Iyo usabye nabi imana iraguha, nanone niyo ugize amahitamo meza yo kubasha gusaba imana ibyiza nabyo imana irabiguha. When you ask wrongly, God sometimes will give it to you. And when you make the right choices to ask God what He wants, He will give you what you have desired for. Bibiliya bitubwira muri Mariko icyo gice cya 6 nyari mvuze In Mark chapter 6, as I was saying, ku murongo wa 17 verses 17, itubwira amakuru y'umunyacubahiro ari wo witwa Herode. it speaks of a man called Herod Umunsi umwe yiteguriye pati nk'uko zigezweho. who made a party as we are used of in Yari the days. afite anniversaire nk'izo tuza dukora. He had an anniversary as we usually do it as people. Hanyuma ngo atumiza abanyamafaranga, And he invited people of reputation. atumiza abanyacubahiro, He invited honorable people. atumiza abantu bo mu bwami bwe kugira ngo baze kwizihiza anniversaire He yiwe. invited different people in their respectable positions to come and celebrate with him. Hanyuma baramwitaba baraza ku bwinshi. And they all came in a multitude. Bibiliya irambwira ngo bamaze kuhagera bazanamo n'abantu bagomba kubyina. Muri abo bagombaga kubyina bazanamo agakobwa keza k'umugore witwa Herodiya. So they brought different troops that were to dance. And among the people who were dancing was a girl called Herodias. Abandi baje mu birori by'umwami. Others are coming in celebrations. Hanyuma Herodiya nawe ataha ibirori azanamwo n'umwana w'imyaka 13. And Herodias came in that anniversary with a 13-year-old girl. Ageze muri anniversaire murabizi ibirori byose bigirwa no kubyina. Iyo mugeze mu birori murabyina n'utabizi arabimenya buri muntu ari kumwe n'uwiwe barimo kubyinana. You know, in celebration there is always dancing and we are dancing all over the place. Kagakobwa ngo karabyina barakitegereza neza ngo karangije kubyina ngo umwami Herode aranezerwa cyane. So this girl danced very beautifully that he attracted the attention of King Herod. Hanyuma ngo ahagarika abarimo gucuranga ngo arababwira ngo uyu mwana ndashaka kumuha amahirwe yo kugira ngo agire ikintu kimwe gusa ansaba. And then he stopped everything and said, I want to give an opportunity to this beautiful girl to ask me whatever she desires. Kubera ko muri anniversaire yaje amziniye imzino inezeza umutima wanjye, kubera ko umutima w'umwami wanezerewe ngomba kugira icyo muha ariko nawe agira icyo asaba. Because now this girl has danced and it has pleased my heart, I have to give her whatever her heart desires. Bibiliya irambwira ngo kakana kahise kirukanka imbere ya mama wiwe, ngo karirukanka gasanga aho mama wiwe ari, aramubwira ngo mama ngiriwe amahirwe, umwami yakunze imbyino yaje none arambwiye ngo ampaye amahirwe yo gusaba ikintu kimwe, musabike. So the girl ran back to her mother Herodias and said, the king has found me pleasing in her eyes and has asked me to ask for anything that I want. What should I ask for? Uzi ko ushobora kugira inshuti mbi mu buzima ikadeviya umugisha wawe. You know, you could have one bad friend and it would divert all your blessings in life. Umubyeyi yatuma utagera ku cy'Imana igushaka. A parent can cause you not to reach
God's purpose in your life. inshuti tugendana yatuma dukererwa mu masezerano menshi y'ivy'Imana yatuvuze. Our friends can make us delay in our purpose of what God has prepared for us. Uyu mwana bibwiye mama we, naho mama we yari afitanye bifu na Yohana. When this girl told this to her mother, Herodias, he had a grudge. He held a grudge towards John. Ariko Imana iturinde nabo tuza tugirana amabifu tutabizi bakadusabira nabi abana babo bakabirenganiramo mwizina. We pray that even those who held grudges against us and their children go under that problem, we rebuke that in Jesus' name. Ariko uyu mwana yararenganye. Herodiya yari afitanye ikibazo na Yohana. Herodias had a grudge towards John. Yohana umubatiza, John the Baptist. wa wundi wavugiye Kristo, John, the one who was proclaiming of wa the wundi gospel. waje yamamaza ubwami bwa The Kristo. one who was speaking of the kingdom of Christ. Bifu bagiranye yari imeze gutya. This was the grudge he was holding Ngo towards John. Herodiya yari umugore w'umunyabyifuzo ushaka kuba umunyacubahiro. Herodias was a prideful woman. Kaba yari afite umugabo we ariko akumva atanyuzwe nawe. He had her husband who was not pleasing to her Babyeyi eyes. beza muri iki kinyejana turimo, Imana igushoboze kubana n'umufasha wawe anyuzwe nawe, kuko turi mu kinyejana kirimo kigaya abo turi kumwe twaje gushaka abo tutari kumwe. We are in a generation that it is despising the spouses that we have. I pray right now that may you find pleasure in the woman or the husband that you're with in this Kandi uyu ni generation. umwuka wa Herodiya wavuye kuri Herodiya. This is a spirit we see on this woman called Herodias. Herodiya yari afite umugabo we witwa Filipo ari mwene se wabo na Herode. Herodias was an uncle to Herod who was called Philip. Ariko kubera ko Herode ari umunyacyubahiro, Herodiya akanga kwitwa umugore wa Filipo, ngo yifuza kuba umugore w'umwami, ngo hanyuma aragenda yishingira ku mwami aturugo rwe. So this woman, Herodias, wanted to be an honored woman, so she left her home outside, went to marry to the king who was Herod. Bibiliya irambwira ngo Yohana bimenye yumvise ayo makuru neza kubera icyo Herodiya agiye gukora, ngo atuma kuri Herode aramubwira ngo kirazira mu mategeko y'Abanyesirayeli gufata umugore wa mwene so ukamugira uwawe, kirazira kikaziririzwa. When John heard of what had happened in the palace, he sent information or a message to Herod and said, it isn't right for you to marry your brother's wife. Amaze kumva iyo ntumwa abona nta kindi agikoze ngo kubera ko yatinyaga Yohana cyane. Because he heard of that information, he didn't know what to do. He feared Herod. He feared John so much. Wa mugore ufite ibyifuzo byo gushaka kuja ibwami aribika mu mutima. But that woman who had a desire to go live in the kingdom kept it in her heart. Nidusaba tuzahabwa bihwanye n'amahitamo y'ibyo twasabye. When we ask, we shall receive according to what we have asked for. Ageze imbere y'umukobwa we aramubwira ngo kuba tugiriwe amahirwe yo kuvuga Herode akumva. Herode yari yabwiye umwana we ngo nimba ari igice cy'igihugu ndakiguha, ariko mpakikishe kunsabye nanje kugabiye. Herod had told her daughter that if it is half of this nation that you need, I shall give to you. But because of the mother, she was not able to even partake on all of that. Mama wiwe amugira inama aramubwira ngo kuba umwami akubwiye uwo mugisha, kuba tugiriwe ayo mahirwe, ndashaka kwinjira uriya mugabo w'umwami kugira ngo njye nyitirirwa inshorekeye, none kugira ngo mbigereho nuko Yohana banza gupfa hanyuma nkabona uko nyinjira kwa Herode. So this, when the girl ran back to her mother and asking for what she wanted, the woman brought out the grudge that because John had to die so he can enter into the palace, he therefore asked the girl to go and ask for the head of John. Bagore bakobwa babyeyi muri hano, ibidusengesha birahari, ba Herodiya barahari bashaka kudukura mu migisha yacu, mu batware bacu kugira ngo bayinjiremo, kandi kugira ngo babigereho nuko babica. We have our Herodias in our midst today, around us, who want to partake of our husbands, who want to go in our households, and before they do that, they need to first persecute you. Niyo mpamvu twebwe tugomba gusenga inshuro nyinshi, kubera ko dusengera abatware tugasengera n'abana batuva mu nda. That's why women and mothers need to be more prayerful, because we are praying for our spouses and we are praying for our kids from our Ibirwanya imigisha yacu ni byinshi we. What is fighting our
your blessing is a lot as well. ariko ikizatuma imigisha yawe uyigeramo unezerewe senga But what will make you dwell in your blessings? You need itoze to be prayerful. gusenga Prepare yourself to be prayerful. amasengesho yagira ubuzima Intercession has life. reka gusengeshwa ahubwo senga Do ubyitoje not be prayed because of circumstances. Pray it as a lifestyle. ikintu kimwe genda umubwire ngo keneye umutwe wa Yohana umubatiza He told him, go bring the head of John the Baptist. ngukeneye ku iplato I need it on a platter. nicyo kintu nkeneye cyonyine And that kunkorera is muri all ipati that I yawe need in your party. umwana w'umukobwa ariruka n'imbere ya Herode The girl hurried back once to the king umwami ntiwansabye ikintu kimwe and said, you've asked me for one thing. ikintu kimwe nkeneye kunkorera He said, one thing that I need. nkeneye umutwe wa Yohana I need now the head of John the Baptist. ese buriya tubazanye Let us ask one another. kuguhitishamo igice cy'igihugu If you are to choose half of the cyangwa nation ikindi cyose ukeneye ibwami or anything else that you need in the kingdom, hanyuma amahitamo mabi yawe akaguhitishamo igihanga cy'undi muntu murumva ibyo bintu ubwo busabe ko murabwumva gute can you compare those prayer requests that you are able to receive half of the nation of the kingdom and someone's skull, and you get to make the bad choice and choose someone's skull? uzi ko hari igihe Imana ijya iduha amahitamo yo guhitamo ibyo tuyisaba ugasanga rimwe na rimwe turimo turasaba ibidukura ku Mana. Sometimes God will give us time to ask for what we want, and most of the time we are asking for something that is going to pull us away from God. ntabwo murabona abantu basengera akazi bakabona kabiri baba basinzi ba mbere. Have you seen people praying for employment, and once they have it they become the first drunkards in the area? Ntimurabona abagafite bakaba basambanyi ba mbere batarakabona batarasambanaga. Before they had the job they were very innocent people. Now they have gotten the job, they have become adulterous. Ubusa neza n'uri kuri tere ya wa mwana wa Herodiya uri mubwirwa ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha kuko mbifitiye uburenganzira waje gusaba ukajya kubaza abo utagomba kubaza hanyuma ukabona ingaruka z'amahitamo yawe. When that happens, you're exactly like this girl who went to ask for bad company, and she had an option to get half of the kingdom, but because of her wrong choices she asked for something that was going to end right away. Bibiliya irambwira ngo The Bible tells me, kubera ko umwami yari yarangije kuvuga imbere y'abantu kandi icyo umwami avuze ntikivaho, because the king had already asked in the presence of people, ngo yatumye abasirikare ababaye cyane ngo kubera ko yakundaga Yohana. that this king was very sad but could not refuse of their vows because they had given it before the guests. So he sent the guards to go and bring the head of John. Arababwira ngo nimugende munzanire umutwe wa Yohana Say, mumusange mu nzu y'imbohe mumuce umutwe mushire ku mbehe muzanire uyu mwana w'umukobwa niyo mahitamo He yagize. sent the guards, left for the prison, and cut the head of John and brought it on a platter before the girl. Salomo yahisemo kujya ku musozi gusaba Imana ngo imuhe ubwenge. Solomon chose to go to the mountain to ask for wisdom. Umukobwa wa Herodiya yahawe amahirwe meza imbere y'ubwami kugira ngo ahitemo ikintu kimwe abasha guhitamo Imana umwami akimukorere ahitamo umutwe wa Yohana nawe arawuhabwa. This daughter of Herodias was also given an opportunity to ask for whatever she wanted, and asked for the head of John, and she received it. Ana yagiriwe amahirwe yo kubasha kuzamuka ishiro inshuro nyinshi ariko umunsi yasobanukiwe kumenya icyo asaba Imana yasabye Imana umwana w'umuhungu wo kugira icyo amarira Imana nawe akagira icyo amumarira Imana irabimuha. Anna went back and forth to Shiloh, but when she came to understand that she needed to change her prayer so that she can involve God's will in her prayer, she asked for God for something that was going to profit God, and God gave her the son. Musabe muzahabwa. Ask and you shall receive. Nibihe uri musaba Imana. What are you asking God today? Tugiye gusenga. We're going to pray. Iri jambo simpamagara ukizwa kandi nawe nimba hari nta kibazo utambuka urakizwa rwose. If you want to give your life to Christ, you can come forward, but we're going to pray. Buri muntu wese yitekerezeho uburyo azasaba Imana nimba byabyifuzo byawe cyangwa ibyanje Imana ibigiramo inyungu.
I want you to examine yourself this morning if all your prayer requests are profitable in God's eyes, or if you're only asking for your own gain. cyangwa inshuro nyinshi tujya tuzamuka imisozi tukaja kubwira Imana ngo Imana iduhe ibintu bituma twishima hejuru y'abandi. Or most of the time we climb to Shiloh just to ask for prayer requests that are going to make us step over people's heads. Isuzume mu mutima. I want you to examine yourself Abarinzi this morning. mutambuke ngiye gusoza tugiye gusenga. We are going to pray. Urasengera ubugingo bwawe ubaza Imana ngo Mana uyu mutima wanje ese iyo ngiye kugusaba njya ngusaba ivyifuzo ufitemo inyungu. You are going to pray and ask God that in my heart, when I'm asking for all those prayer requests, is there anything profitable in your kingdom? Cyangwa amasengesho yanje ameze nk'ayuyu mukobwa wa Herodiya yo kugira ngo mbashe kurangiza abanzi banje. Or most of your prayers are like of these girls, the girl of Herodias, who are praying just to finish off their enemies. Indirimbo turirimbe One song as we are going to hanyuma go nawe in prayer, ukomeze utekereze mu bugingo bwawe. as you are rethinking about your life decisions. Nubona kuko hari icyo ugomba gusengera mu buzima bwawe urahaguruka. If there is something you need to pray in your life, you will stand up. Kandi nimba ari amahoro nta kibazo kabisa. And if you don't need anything for prayer, you can just Ariko remain iki sitting. gitondo nyazanye ijambo rivuga ngo amasengesho yawe ujya usenga Imana igiye Iyabonamo inyungu. But this morning I've come with a word that says, all your prayer requests, are they profitable in God's face? Inyungu ni uko Imana idusubiza hanyuma n'ubwami bwayo bukunguka. A gain that God will Ndirimbe bari answer ku our mutima. prayers, and then we receive, God receives His glory as well. Imana iguha umugisha wowe wahagurutse. Nimba nawe wumva hari icyo ugomba gusengera ni ugusengeraga ibyawe. Ntitwavuze ngo tugiye gukora oda, tugiye kuodaringa mu ijuru. Erega dusigaje amezi make ubundi wanasengera ubuzima bw'abawe. Ntiwabasengera. Birahari byinshi byo gusengera, muhaguruke dusenge. Imana tubwira ni data ntabwo ari ngiye mubwira ni Imana ya Isirayeli ni ukuri. We are going to pray, and we are talking to God the Father, God of Israel, and we're going to tell Him all our prayer requests and then pray. Ineza yawe narayibonye. Ubone neza y'Imana muri iki gitondo, uyibone mu buzima bw'abawe, uyibone muri 2025. Ineza y'Imana ikugereho. Waserutse gukeneye. Umenye gusaba Imana. Imana iguhaye amahirwe yo kuyisaba. Imana iguhaye amahirwe yo kuyisaba. God has blessed you with an opportunity to place your order and ask anything that you want. Dusabe tuzahabwa, Ask and we shall receive. dushake tuzabona, Seek and you shall find. dukomangire Imana ya Isirayeli. Knock to the God of Israel. Yiteguye kudusubiza. He's ready to answer. Mu busabe bwacu muri ya oda tugiye kuodaringa mu You ijuru. know the orders we're Ibyo going ugiye to place. gusaba Imana uhakikishe neza ko Imana ibifitemo inyungu. Whatever you're going to ask, make sure it Data does duciye go. bugufi muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. Tuzanye imitima igushaka kandi gukeneye. Turimo turaodaringa mu ijuru dusaba kugira ngo uturinde. Uku kwezi kwa 10 Imana dutangiye, iki ni cyumweru cya mbere. Ubwo twebwe tugiriwe amahirwe abari muri aya materaniro, abo watize ubuzima, abo warinze kuba tugihumeka byonyine. Ndahamya neza ko nabiriya bindi twakubwiye guhera mu kwa mbere uzabikora. Ndakwereka abagabo n'abagore, abashumba, abana batoya, buri wese wahagurutse Mana. Uzi ibyifuzo biri mu mutima we, uzi ibyo yakubwiye, uzi ibyo arimo akubwira, uzi oda arimo atanga. Ndamusabira kwizera, ndamusabira kwihangana, ndamusabira gutegereza ubushake bwawe. Gusaba ni ukwacu, gutanga ni ukwawe Mana. Imitima yacu iragukeneye muri uyu mwaka.
hari byinshi biza bituma tutabona ubushake bwawe. Hari bijya biza bikamera nka ba Uziya bikitambika imbere yacu kitubashe kugera mu bushake bwawe. Ariko ijambo ryawe rijya rimbwira ngo umwaka Uziya yatanzemo Esaya yabashije kwibonera Imana. Icyamba tukakubona muri iki gitondo, buri muntu wese akakubona mu buzima bwe, mu ruzaro rwe akakubona, mu rugo rwe akakubona, muri bizinesi akakubona, mu busabane akakubona. Icyamba data buri muntu wese ukaganiriza umutima we akamenya ibyo asaba. Ibyo dusaba ni amahitamo yacu, kandi amahitamo yacu ashobora kuba meza cyangwa akaba mabi. Ariko icyo nzi neza ni uko ibyo tukubwiye uza ubiduha, asigaye tukirengera ingaruka zabyo. Urakoze data kuko wumva gusenga kw'abera bawe bari imbere yawe barimo bakubwira. Aya masengesho ntarangirira, uganirize buri mutima wese, uganirize buri muntu wese, umusange, umwereke ibyo agomba gusaba, umwereke ibyo agomba kukubwira, umwereke ibyo ashaka. Erega ibyo dushaka, ubushake bwawe Mana buri gihe ngo ni bwiza kuri twebwe. Dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomange ku rugi tuzakingurirwa. Kubera ko kuri data uri se w'imigisha, witeguye kuduha ibiri mu bushake bwawe. Tugukomeye amashyi tubigushimira mu izina rya Kristo Yesu, amen. Musabe Imana, Imana yiteguye kuduha ibiri mu bushake bwayo. Murakoze.